Swastiastu. Mogi-mogi seluir daging pikayunan luwih hayu siderauh ngider buana mawinan idedane sareng sami kena rahajeng. Inggih idedane sanedahat uang yang titian muali malih titian nyoman swije saking channel YouTube Pepelajaran Bahasa Bali. Ngatur ningayang makin ngelanturang ini kewentenan sapunapi ngeraosan pewiwahan adat Bali. Iki sedurung lantur dedane sanedahat uang yang titian mangledang nonton kantos penguput raris like, komen, subscribe. Idene sareng sami rasa pengayu bahagia katuring ide sang yang widiwasa duaning sang kaning peswecan ide iraga sarang sami kena rahajeng yadiastun panegara duwi kantun ketiben gering agung pandemi COVID-19 titiang percaya dedane kena rahajeng rauh mangkin ringgalahi sane becik puniki titiang jagi ngelanturang ngatur ningayang sapunapi maosang pewiwahan adat Bali utaminipun rikale juru baos puruse nyinahan nyantenan ngwedar daging pikayunan nyani ngwedar muningayang tetujon nyani rikalani ngerauhin kulawarga peredana jagi nyuwake nyuwake utawi memadik anak istri. Idane sanedahat uang yang titiang janten sampun pemargin parikrama pewiwahan adat Bali sane jagi angin titiang bantang bebosan ringgalahi sane becik puniki wantah pewiwahan sane kebaos arse wiwahe sapunapi rikale sampun katurang galah majeng ring juru baos kulawarga puruse antuk utawi oleh juru baos peredana duaning sedurung punika juru baos peredana sampun mopitaken natasan sapunapi tetujon pengerauh kulawarga puruse ring galahi punika. Nah, wawanin titian akide kemanten baos saking peredana inggih majeng ring para pelincir sareng sami riyanto pengerauh duwi sademangkin kesarengin keluarga napi menawi wenten pebuat sane patut baosan sane patut sanggere titiang baos duwe napi wenten sane kepisaratang pengerauhi kadimangkin anike undang pitaken saking peredana rikale kesanggre jagi memadik anak istri. Nah idedane pinake imbe angin pepelajaran angin tetimbang titiang ngatur ningayang yening titiang nganganin keluarga puruse jagi nyuwake ngidih anak luh medar meswake utawi memadik anak istri titiang nganganin keluarga kadi asa puniki. Inggih matur suksema riyanto titiang sampun kepecegalah oleh pengingsir titiang juru baos saking keluarga driki titiang ngaturang suksemaning manah ben banget pisan. Sedurung lantur lugarayang titiang ngaturang puja pengastuti Om Swastiastu. Mogi-mogi ide sang yang widiwasa setate asung ngiceni niraga penugrahan mangde kena rahajeng sareng sami taler
mangdo napi luwir sane jagi atur ningayang titiang ngelantur ke bawasang bali aja bos memagi antar labde karya. Ini bajang ring lingi dane jero mangku sane meraga suci sao banget baktinin titiang. Titiang aturan suksemo sampun ngasta wayang wangi duwi. Taler kas majeng ring para penglingsir titiang iriki ring Banjar Selat sobangan mengui Badung titiang aturan suksemaning manah. Suksemo bing banget pisan riantuk titiang sampun kesanggro becik pisan. Ini pesugo duwe sampun tunas titiang dari penyangeran duwe sampun tampenin titiang matur suksemo malih pisan. Ampura ping banget mejanten sampun pengerauh titiang sareng keluarga rahinane mangkin ngawinang benten pikobet ngerepotin keluarga duwe iriki ring jeroan riki. Inge para penglingsir sanedahat uang yang titiang kadipitaken duwe di wawu sedurung titiang nyawis napi undang tertujon titiang ngerauhin kadimangkin lugerayang riyen titiang nyinahan dewe menawi titiang mau waste sapunika nggih sireja waste duwe sinahan dumun titiang waste ketut Darmo Sentana wit saking Tabanan Karangasem daweg puniki saking Kangin saking Karangasem nah, Banjar Napi dados baosan kecamatan Napi Karangasem titiang waste ketut Darmo Sentana saking Banjar Anu desa Anu kecamatan puniki Karangasem wantah kepakusare ringgalahi puniki nganganin keluarga titiang sami sanes sidoro kadimangkin sedurung lantur taler patut kuningayang titiang saposira kewanten sane nyarengin titiang pedak tangkil kejeruan riki rahinane mangkin nggih carca titiang riyin ki ring tengen titiang puniki wantah reraman titiang ring kiwa puniki belin titiang mawaste wayan Sucita reraman titiang Pak Made Sudirga Raris punika taler anggen titiang reramo Bapak Nyoman Yusetamo. Rika raris punika misan titiange iketut semadi. Nah, raris punika wantah guru rupakan anak alit ponakan titiange sane jagi senopatiang titiang mangkin tangkele kejeruan riki. Punika ring sampinganipun bapak ipune sampingan bapak sareng mimenipun ningali. Nah, malih sanes rawuh raris sareng akeh kadimangkin maka sami wantah kula wargan titiang. Durung wenten manggala dinas, manggala adat. Durung wenten titiang wantah kula warga sareng sami. Nah, punika indih pesinahan dewek titiang sane pedak tangkil mangkin ring ajeng para lingsir sareng sami sane baktinin titiang. Nah, mungguing dari setujuan titiang ngerauhin keluargane driki rahine mangkin nenten jetios titiang wantah ngedut uri pesadok pianak titiang ponakan titiang punika ipun I Made Sudana durung sinahan titiang iwau I Made Sudana ipun anggen titiang ponakan punika reramanipune nyarengin pesadok ipune mungwing kocap ipun sampun ngiket tresna sareng anak alit istri driki sane kocap mawaste Niluh Sarini. Benar kita deh. Nggih, patut kita Sarini. Nggih, ini raris punika ponakan titiang ipun kantun dados guru honor. Guru honor ring SMK Negeri 1 Karangasem. Asa punika pesinahan riyin nanti tujuan tidak kadiwawu wantah ngedot uri pesadok ipune duaningipun kocap sampun ngiket tresna suka kelawan suka reno pada reno sareng anak alit riki sane mawaste Niluh Sarini mangkin pengerau titiang enten tios wantah nunas baos
nunas pemargi, nunas pecumponan ring para penglingsir titiang ring jeruan riki mangno ledang jo ngokasang sapuna piantuk mangde ponakan titiang made sudana sareng luh sarini ring jeruan riki sida jangkep alaki rabi inggih punika wantah undang pinunas titiang pengarau titiang rahinane mangkin mogi-mogi je presida keledangin kedagingin iya munika titiang matur idane sareng sami sanewang yang titiang pinaka imo presida titiang ngatur ning ayah sapunika rikala titiang nganganin kulawarga purusa ring pemadikan anak istri. Mogi-mogi napisane uningayang titiang wenten wigunanipun angin negepin penguruh duwi kewagedon duwi rikala mebos Bali ring pewiwahan adat Bali. Menawi teu napisane uningayang titiang durung manut ring arsane dedane sareng sami nenten lali titiang ngelungsur naunas agung pengampure. Inggih puputan titiang anduk Paramosanti. Om Santi Santi Santi.